Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aka kanya habaye ikintu kitari kitezwe ko cyaba hatangajwe amatangazo ku ruhande rwa M23 ndetse no ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ni amatangazo atari yitezwe n'undi muntu uwo ari we wese, aho ni nyuma y'uko tumaze iminsi twumva amasasu mu duce tugiye dutandukanye, M23 itangaza ko igiye kwigarurira Walikale nimba ingabo za leta ya Kongo zitabasha kuba zakumva ibiganiro bari kugirana, kuko byagaragaye ko batangaza ko bagiye gushyiraho agahenge ariko ingabo za Kongo zigaca iruhande, ingabo za M23 zikongera zikazataka zikazikura mu birindiro byazo. Rero bidasubirwaho leta ya Kongo ndetse na M23 birasa nkaho byatangiye kumvikana, birasa nkaho umutekano ugiye kugaruka muri kano karere, hakongera hakaba umutekano nk'uko kera hahoze, dore ko iyi ntambara imaze imyaka myinshi cyane iri kuba ihuza M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko bisa nkaho umuti ubu ngubu ugiye kuboneka, kubera ko byatangiye leta ya Kongo itangaza ko itagomba kuba yashyikirana na M23, ariko ubu ngubu ejo ku itariki 23 nibwo umutwe wa M23 uvugiwe n'umuvugizi wayo washyize hanze itangazo uvuga yuko babaye bavuze ko bagiye gushyiraho agahenge hagati yabo ndetse na leta ya Kongo kuri no rugamba ruri kubahuza, bakareka kuba barwana, bakareka guterana amagambo ku mpande zombi, bakareka ibintu by'ubwoba bagenda bagaragaza, dore ko iyo bahanganye bagenda bagaragaza ubwoba ku mpande zombi, bamwe batangaza ibi abandi batangaza ibindi. Ibyo byose bavuze ko bagiye kubihagarika, asigaye bagashakira umutekano leta yabo, ariyo leta ya Kongo nka bene gihugu muri rusange. Iryo ni itangazo M23 yatangaje ibwira n'abayishyigikiye guhagarika amagambo mabi bavugaga kuri leta ya Kongo, kubera ko basa nkaho ibyo bari gushyikirana bari kubyemera, ukumvikana bari gukora muri Katari gusa nkaho kugiye kuba kwagerwaho. Leta ya Kongo nayo hadaciye amasaha menshi nayo yahise itangaza, nayo isohora itangazo nayo ivuga neza nk'ibyo M23 nayo yatangaje, nk'uko bari babyumvikanye mu nama yabahurije i Katari mu mishyikirano bamazemo hafi ibyumweru bibiri, bavuga ko mu gihe bagikomeje imishyikirano bagomba gutanga agahenge ku mpande zombi, kandi nabo bakabwira abari ku mpande zabo guhagarika amagambo bagenda bavuga kuri M23. Amagambo bagenda bavugaho ateye ubwoba cyangwa se arimo n'ibindi bavuga ko M23 ari umutwe w'ibyihebe. Ibyo byose bagomba kubihagarika, bakabanza bashyikirana imishyikirano, bakagira icyo bumvikanaho, bakagarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo ni ibintu byari byarananiwe n'amahanga, UN ndetse n'Ububiligi na Amerika. Ibyo bihugu byose byagiye bitangaza ko bishoboye, bigiye guhagarika iyi ntambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko birasa nkaho Katari aricyo gihugu kigiye guhagarika iyi ntambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera ko ibiganiro bya Katari biri kubera muri Katari biri guhuza uyu mutwe wa M23 ndetse na leta ya Kongo, birasa nkaho biri kubyara umusaruro ukomeye cyane kurusha ibiganiro bagiye bagira muri byibuka, bagiye bagira ibiganiro bigiye bitandukanye, ariko ibyo biganiro ntibigire icyo bitanga. Ariko bino biri kubera muri Katari, aho batangiriye kuganira, uri kubona ko biri kugenda bibyara umusaruro buhoro.
Rero mureke dutegereze dore ko intambara imajije kwangiza ibintu byinshi, imajije kwangiza ubukungu bwa Afurika muri rusange, aho ubukungu bwa Afurika busigaye buciriritse, busigaye buri hasi cyane bitewe n'iyi ntambara iri guhuza M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byarenze kuba ari intambara y'uyu mutwe wa M23 na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo bigaragara ko ari intambara y'akarere kose, kuko akarere kose karasa nkaho kivanze muri iyi ntambara. Rero turabakunda cyane, amakuru nakagaruka turakomeza tubabwire, gusa ntawe utakwishimira ko M23 yiyunga na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amahoro akagaruka akongera muri Repubulika ya Kongo, hakongera hakaba umutekano, hakongera hakagendwa nk'uko hahoze.